के डीएफओ और अलग अलग अधिकारी के साथ मानस नेशनल सेंचुरी से जुड़ा हुआ हमारा एनजीओ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और बक्सर जिले की 2 सब डिवीजन मौसमपुर और सरकारी से उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, आज स्पेशली मैं वर्ल्ड टाइगर डे की ये शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशली आपने मानस को आज फिर से मानस के जो सेवा से इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले आने में काफी मेहनत किया, तकलीफ किए, आपने सपोर्ट किया, इसीलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बक्सा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पहले का डिप्टी कमिश्नर लोग और अभी का डिप्टी कमिश्नर लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोगों को एक गौरव महसूस हो रहा है कि इंडिया जो है पूरा दुनिया में टाइगर प्रोटेक्शन में लीडर है। आज भारत जो वह टाइगर प्रोजेक्ट का जो ये एक स्कीम है, जो टाइगर प्रोजेक्ट है, इसका 50 साल गोल्डन जुबली ईयर हम लोग मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया है कि ये गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेशन है, इसमें प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है कि फॉरेस्ट अगर हम लोग को बचाना है, टाइगर जिंदा रहना पड़ेगा, और जहाँ टाइगर जिंदा रहेगा, बाघ जिंदा रहेगा, वहाँ फॉरेस्ट जो है उसका प्रोटेक्शन होगा। अभी हम लोग को सबको पता है कि दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह जो है हमने फॉरेस्ट को पूरी तरह दुनिया के किसी कोने में फॉरेस्ट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये फॉरेस्ट का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं रहा। इसकी वजह से हमारे जो इंसान की जो जिंदगी है, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ जो इंसान की जिंदगी है, इसमें भी काफी इफेक्ट हुआ है। इसीलिए आज हम लोग को एक ऐसा हम लोग मोड़ ले रहा है, हम लोग को मेहनत करना है, और इस मेहनत को रंग लाने के लिए आज ओवरऑल में हमने एक बड़ी एक तरह से एक वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जा रहे हैं। और इसमें जो हम लोग को सपोर्ट किया, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सर, आपसे मैं इजाजत लेके कुछ शब्द हमारे भाषा में बोलना चाहता हूँ। আজি আমার মানাস যিটো টাইগাৰ প্ৰজেক্ট আছে, এটা সময়ত মানাস বুলি ক'লে ইয়াৰ সকলো ধ্বংস হৈ গৈছে। ইয়াৰ ৱাইল্ড লাইফ যিটো আছিলে, জীৱ জন্তু, গছ গছনি বহুত বেয়া অৱস্থাত পৰিছে। কিন্তু যোৱা কেইবা দশকত আমাৰ এই অঞ্চলৰ বড়ো, আদিবাসী, বঙালী, মাইনৰিটি, বিভিন্ন অসমীয়া সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি পেলাই আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে সচেতন হৈ পেলাই মানাস প্ৰটেকশ্যনত আমার ডিপার্টমেন্টক সহায় করিলে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিখিনি এনজিঅ'ছ আছে, ইয়াত বহুতখিনি এনজিঅ' আছে, ইয়াত বহুত কন্ট্ৰিবিউশন দিলে। আৰু সেইকাৰণে আজি মানাস ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে মানাসত আজি 57 আমাৰ কি আছে, টাইগাৰ আছে। আৰু ইণ্ডিয়া পুৰা দুনিয়াত আজি যিমান টাইগাৰ আছে, দুনিয়াত কত ইমান টাইগাৰ মানুহক বিশ্বৰ মানুহে আজি কলা কৰিছে। আৰু আজি আমিও বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাইজে মানাস টাইগাৰ প্ৰজেক্টটো আমি বাচাই ৰাখিব লাগিব। কেইদিনমান আগত পুনৰ ইয়াতে চোৰাং চিকাৰী অহা আৰম্ভ কৰিছে, বিভিন্ন চিকাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। এইবিলাক আমি চবে সজাগ হৈ একতা হৈ পেলাই আমি ইয়াৰ মোকাবিলা কৰিব লাগিব। এটা সময়ত কাজিৰঙাত তেনেকুৱা পশ্চিমবিলাক হৈ আছিলে, চিকাৰীবিলাক। অসম চৰকাৰে এইটো বন্ধ কৰিলে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব কঠোৰ ইয়াত হৈ পেলাই আজি কাজিৰঙাত কোচিংটো বন্ধ হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে মানাসতো আমি বিচাৰো আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে আমাৰ সকলো ৰাইজে মিলি পেলাই মানাস টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভটো আমি বাচাই ৰাখিব লাগিব। এই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভটো অকল জীৱ জন্তুৰ কাৰণে নহয়, এই অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজৰ অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ কাৰণে এইটো সহায় কৰিব আৰু কৰি আহিছে। আমি যদি আৰু ভালকৈ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভটো ডেভেলপ কৰিব পাৰো, ইয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ডেভেলপ কৰিব পাৰো, তেনেহ'লে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটন আহিব, টুৰিষ্ট বিলাক আহিব, আৰু আমাৰ ইকনমিটো বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি কেনেকৈ ইয়াৰ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো, কিছুমান ৰুল গাইডলাইন বিলাক কেনেকৈ কৰিব পাৰো, এইবিলাক আমি বহুতখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কত আমি ইয়াৰ
আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে ইয়াত যি যি লাগে সকলো ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা আমাক সহায় কৰিব। বিজেপি চৰকাৰত আমাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত যিমানখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক নিজে ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতে বহুত তত্ত্বাৱধান কৰি আছে। আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু যিমানখিনি আছে আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে এইখিনি প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছো আৰু ৰাইজৰ সহায় বিচাৰো। আজি আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আছে। আমাৰ যিবিলাক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীবিলাকৰ ষ্টাফ ফ্ৰেণ্ড যিটো আমাক যিমানখিনি মানুহ লাগে অফিচাৰ লাগে ইয়াৰ প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চ লাগে এইটো বহুত কমি আছে। যোৱা বছৰৰ পৰা যথেষ্ট তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আছে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চ যিবিলাক ভেকেণ্ট পষ্ট সেইবিলাক ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু বিজেপি চৰকাৰ মিলি পেলাই আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈছো। এইকাৰণে আজি এই শুভ দিনত মই দীঘলীয়া কথা ক'ব বিচৰা নাই। মই ৰাইজক খালি ধন্যবাদ দিছো যে আপোনালোকে আগতে যেনেকৈ ইয়াত সহায় কৰিলে অনাগত দিনতো সহায় কৰিব লাগিব। কেইদিনমান আগৰ পৰা কিছুমান কথা কৈ পেলাই ইয়াত আন্দোলন চলি আছে। মই আন্দোলনকাৰীসকলক অনুৰোধ কৰো যে এটা চাইডত আপোনালোকৰ দুখ বেদনা থাকিব, কিন্তু ইয়াতে ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি মানস ইয়াৰ যিটো আমাৰ যিটো ইম্প্ৰেশ্যন ইয়াৰ ইমেজ এইটো বাচাই ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ যিটো ইক'চিষ্টেমটো যাতে আমি এফেক্ট কৰিব নোৱাৰো। কিবা এটা অসুবিধা হৈছে আমি বহি পেলাই আলোচনা কৰিম। আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে, কিন্তু আজিৰ সময়ত আমি ভাল পৰিৱেশ এটা জীয়াই ৰাখিব লাগিব। ইয়াত কিছুমান চোৰাং চিকাৰীৰ নামত বিভিন্ন কনস্পিৰেচিবিলাক চলি থাকে, সেইটো আমি একেলগে ফাইট কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু অনুৰোধ কৰিছো আজি আমাৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল অতি কষ্ট কৰি তেখেতে ব্যস্ততাৰ মাজত ইয়াত আহিছে। আপোনালোকে আৰু অলপ সময় ধৈৰ্য ধৰি বহক। মই দীঘলীয়া ভাষণ ৰাখিব বিচৰা নাই। माननीय राज्यपाल आं बयबो साबायखर जासियो जे थांनाय समाव जोङो बयबो नांनानै बयबो जुजिनानै बयबो मावनानै मानास हाग्राखौ जों रैखाथि होबाय। बिनि मुङा दिनै मुलुगनां थाखोआव थांबाय। दा जोंहा बारा गोब्राब जों खामानि मावनांला। जिखिनि थासारि दङ बेखौ मोजाङै लाखिनो हाब्लानो मानास सेन्चुरियानो जोंनि रांखान्थि जौगानायाव जोंखौ गोबां बिथिङाव मदद होगोन। ओंखायनो बिटिआर सरकारा जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंनि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनाय बेखौ जौगाहोनाय बेवहाय मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय टुरिस्टफोर फैनायाव जों बोरैहाय मदद खालामनो हायो एबा बोरैहाय मोजां थासारि लाबोनो हायो बिनि थाखाय नाजागासिनो दङ। फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव बे हाग्रा ओनसोलनि खाथि खाला रायजो जानाय गासैबो सुबुंफोरनि रांखान्थि जौगानाय, सोलोंथाइ जौगानाय, हान्था मेला बायदिसिनाफोरखौ जों डेभेलप खालामनो थाखाय थांखि लानाय जादों। दा बेनिखायनो आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय और সকলকে धन्यवाद जनालो। फिर से बोडोलैंड की बिटिआर की सभी आम नागरिक की तरफ से, यहाँ रहने वाले सभी लोगों के सभी समुदाय की तरफ से मैं हमारे महामहिम राज्यपाल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी लंबी उम्र की मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके आशीर्वाद, आपके आने वाले समय में मार्गदर्शन बिटिआर को आगे ले जाने में बहुत मदद करेंगे। आपने कम समय में बोडोलैंड में ये तीसरी आपका दौरा हुआ और आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बहुत इससे प्रेरणा मिलते हैं और आज यहाँ